Херле чудайра вара тепрен юзаных ищен ажа-бажа унер школу жылжан. Она шнет мешкан Рашида да чаваш ен хысны ден ширен миллион деньги уйрна. Шакпулома район халыхе чилай чулгетне. Кунда хальтине хачазене терле енле адаланма майбараган чонжон хотлы школу жылжы. История илзен херле чудайри унер школе пинге дохырчыр утмылы кемеш шулда ишлеми бушлана. Малдан унда ачазене музыкына верентне. Тохырвун ултымыш шулда терле енле белю бама бушлана. Чила ажа кунда врез дохна. Анчакта школын хыйын уйрым шуржи пулман. Ажазен терле енбе шак школда терле шурсенже терле мутинерзенже вредмеле болна. Хале искусство школен хыйын уйрым журт. Малдан кунда ачасачы болна. Анчакта юлашки шулсенже вол усосыр юхынзаларна. Кошалана культура наци проект жебе келе жүллен тепрен юзаза женетне. Шуртсынсы батне палламаламар улыштарна. Чибахи ачасене терлі бұлдарулықра адалан машкан кирлі майзем дуна. Кермен евер шурда учма культуры министрін жүмі Елена Чернова, Чуваш патшалық педагогика университетін ректоры Владимир Иванов, тада шак райондақ шуралсоюзне Чуваш халық художнигі Анатолий Данилов худшынжыш. Район сенче шагынбек юнер шкулезем булны шиденекен ружын пызык білдерішлі булны негаларыш. Шак учны школ. Пирень район жын, ажазем жын, пиде пызык іш. Район масштабе манчахма республика масштабе шплазасын. Ажазем юратса ишлеті шак школда, зем тухчер шак школда врензе, лайшинзем бұлчер, ажазем пирень пулмагерлі, пиренден анларақ, талантырақ пулмагерлі, зем пиде пызык ыста жинзем пуласыне искусстварабына инензех тұрадып. Кунда ачасен булдарулықне халі Чуваш патшалық педагогика университетне петерне специалистсем туптеш. Уяв гуневара пулас художниксембе Анатолий Данилов хой осталық сехеже ертерджі. Пәчек сұры стизене юнер вұртынлығы зембе балаштарджы. Район администрациен бушлығы Иван Михапаров вара искусство школне вуны бин денгелік сертификат парнелері. Чуваш енгіларым вали Алексей Енейкин, Алена Алексеева, Евгений Романов.